أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبتي أخون هذا أول من سلسلة ميري وهكذا كما تصدق فميوني حديث علمك مشهور علم مريكا بهيغتم هذا كورين ألغون من وهكذا كمون أي تابي بيكلون تاكا بهيغتم أنا اسمعون ألغون من حساب فهتم أنني هذا إمام الأوزاعي رحمه الله بهيغتم. إمام الأوزاعي رحمه الله كي حديث علم قبس أدي فقه علم قبس أدي نسب علم قبس مشهور بيكله. إمام الأوزاعي رحمه الله أم خاصة إكمكي إكله فانكي بدعاء أهول ورينج ماتشا ورا هاروكشي بيكله قطعة ببدأ مانكي نبي صلى الله عليه وسلم سنة نصور دفومغا آدي خلاف بيكله قطعة إكله فانو مشهور ببدأ فاني أم وصولك أرجو بلا إرجع حديث علمك مشهور بيكلنا كي سنة لو بكرهون حقه أدي بيكلنا كي باغا عادي خلافه لو بغير تلك سنة مدوغا هنا نبيكلنا سبك ما النبي صلى الله عليه وسلم کے سنة ميستكونا هم يفور كدبوما سنة أسفا ومغا أدي سنة تغا باروه منبرون وترباية توغي صح كما ضعيف كان بيان كدبوا بيكلون غتوغا بيكلون بيودا جنفا واتي. إمام عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله ekale fano diriulu vi dimishku ge kariga hayatu ge kuri koluga dimishku kariga wa awza' kiye hisabega hemmege ekale fana al awza'i gotuga laqabu devi fawani hijuran addiha awwana haru ufambe wadagen nebi bekale gotuga tarikh ilum meri liubani. imam awza'i rahimahullah kuringa mon denne fadan hitu daskura buma hadith ilmuga waram muhimmu kam khassa kon ei hidaskura buma adivis فقه علم أدي نسبوجه علموجا مشهور بيكله بونه مغتون أقول من كوري ريغا وهكذا كيروغا دين نبي أبو حنيفة رحمه الله بيغتون وهكذا كيروغا بيوماتوجه مشهور فقه إماموجه وهكذا إيجي تورم بس هم علم بري إمام بري بيكله فم ببدا جنبي هنمس إبيكلونجه فقه فيتهوغا وكيف فتك غتوغا وكين جماعة كوري بيجين أسفا نتيما إبيكانون فقه مشهور وجن نديه مذهب الجوتو إهنا مس إمام أوزاعي رحمه الله كيوس إكاديك فانون فقه اعتبار كربه فقه مذهب الإمام إهنا مس كورين دني فدان وكي مذهب الجوتو فتل ليبي إكاديك فانا خاص كرفا نوني إلو مرينجي ثانا إلو مرينجي تعريف بستان إكاديك فانون ماتشا ورجنا خاصة حديث علمه ميدانه أميما حديث علمه دائرة جرح والتعديل مشهور بكله عبد الرحمن بن مهدي نوتا ابن المهدي إكله فان وداروني إمام أوزاعي كي أي رحمه الله إكله فان كي أي حجة كمغا حديث علمه علم من كندا ألوبا لقب تكهورة إبكله تدوري كما عدل وري كما أدي ಫರುವಾತರಿ ಕಂಬೋಡು ಕಮಟ್ಟಕ ಬೈ ಬೇಕಲುನಕಿ ತಂಕೊಳೆ ಫರುವಾ ಕೂಡ ಬೇಕಲುನ ವೀಮಾ ಎ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಮರ್ತಬಾ ನುವತ ಮಿಂಗಂಡು ತಂಕೊಳೆ ದವ್ವೆ. ಇಮಾಮ್ ಔಜಾಯಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ ಕಿ ಹುಜ್ಜತಗೆ ಮಾನೆ ಕಿ ಹುಜ್ಜತಗೆ ಹದೀಸ್ ಇಲ್ಮುಗ ಬುನೆ ಬುನೀಮಾ ಏಗೆ ಮಾನೆ ಕಿ ಏಯಿ ಎ ಬೇಕಲೆಗೆ ಇತುಬಾರುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ದರಜ ನುವತ ಸಿಕತುನ್ ಸಬ್ತ್
ebekale kiban hadis nengomuga maniki echenegga ebekalaku himenigen ebekalaku echenuga nuwata sanaduga innehumuga sabun e hadithan evves balikamen unikamen nanna adi hadith sahhaw man oy mageke ei ebekalege sabun den e hadis maguga balikashiwani komes ehem mihaku ei dhaif mihaka vege ebekalege sabun e hadisa annani ituru furiha makan e sahhaw muge macca ade ege iturun bay bekalun hama bode tilum beren agun midannawa ekeki bekalun naki maniki mire misala ka agun me waga dakko midan imam Awzaa'i rahimahullah begotu ekalege fana sana vidalo famiwani waki kudi kudi ilum berin nennu kudi kudi bekalun nennu hame gota al Walid ibn Muslim mashhur hadith lumeri vidalo wani timang hayatuke kuri koluga tawli mugane mon die eruga imam Awzaa'i rahimahullah ge hadis majlis tawga nota ilmu ge majlis tawga ishinde wade nuganname errege hofenuga timang dekelevime rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ad ekele fanuge arihuga imam Awzaa'i rahimahullah ishinde wadagin innawniku timang rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga dennevime e Allah ga rasulay kaaku kaaring he timang kadege faanuge hadis kadege faanuge nabi deenuge ilmu nagamdi eheduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishara kurwa hadis kurwiye min nabi kadege faanuge arihunne komekas labata khunne mi huwa fene rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hakan e kadege faanuge astu sifaga huwa fenuga fenijje kamabbanama alwon kurirega dannawa fawane e mihikan e fenuni rasul sallallahu alaihi wasallam hadis korwa fa gongi shaytana ka ekadek fa nudekkene dogwari gotek ganuniya misalaka kurirega alwon dennemi rasul sallallahu alaihi wasallam mihika mi rasul sallallahu alaihi wasallam e kiyafa shaytana dakkafane tumbuli bala oman ko gen hurimiya enwane rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekadek fanuge شمائل ekadege fanuge sura ekadege fanuge khalqu wani sahabi bekanun algon menna hame warat tafsil ko naqul ko debwa em ekadege fanuge sifa fulutan huri insanaku ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam gotuga emika dekkevi jikama vanama ei ekadege fanu emika fenuni rasul sallallahu alaihi wasallam hadith kurwa fago ehennamas al Walid ibn Muslim rahimahullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam feni wadagin ekalege fana demeduga edeke onu wahake ki ei algon menge macca shariyaten nu misalaka komme wesmiha ko nuwata ilum beriya kuyas adi amunge miha kamuga avias bune fana timanne ho fenu rasul sallallahu alaihi wasallam feni wadagin ekalege fana hadis kore wiye tiba miveni kame qurash qur'anuge miveni tanakun eveni ayat take nagagin kiyawash إنوان شريعتك الله سبحانه وتعالى حجة الوداع قدوهك ما نبي صلى الله عليه وسلم قمتش المائدة سورة تمنا آية باوا لبوا إسلامي شريف وني فريم كربوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تمن إله سبحانه وتعالى قنيوم ميرت يبامي هنتكا furiyama korba fime timang ilahu tiyabamu nataka diinek gotuga islam din rohi wadi ganna fime ehem bima egotan libe khabare hofenu ga libe khabare vegendani hama ekani ei emi ekan oi mufawari kame gotuga nuwata hitame gotuga de algo dannawa fawane hofenu ga fennani komme gotaka vies biruganna gotaka vies nota nuruhe gotaka vies adi algon men mufawa kala hingama je kala gota kamuga vies baki algon men min komme kamaka guligen kuran onna kamaki algon men ge kanta rangol kuran shejhen ufawere khabare kamavana me ekan hasil kuru mattaka nota e matiwari kamuge maqam timayan haggu mattaka iturat timaga amalta rangol kon islah kuran bi nuba kamegge khabaru kamavana ma timage ulun rangol kon e nuban salame bu mattaka masake kuran bi ehmima ما نبي صلى الله عليه وسلم فني وداغن تمن كليغ فانن ادبي ارشادوغه فهن تمن
ekale faanu gari hum ilmu nangom feshi ega al-Walid ibn Muslim ge warak gina bas furutake Imam Awzaa'i rahimahullah be gotun aswa sabaki al-Walid ibn Muslim ge emme is en ustadai al-Imam Al-Awzaa'i rahimahullah be riwayat toga asfawe ibn Muslim al-Walid ibn Muslim vidalu vikama ilmu merinnaki ei timbe kaleke ilmu merinnaki ei timbe kaleke ei Imam Awzaa'iya adi Imam Malika adi Imam Sufyan al-Thawri rahimahumullah ajmain mitim bekal ei gaggandaka ebbe kala ko anebbe kala ka baddalu wadagin e zamanegga uluvi bekalu ehme eduwa sworge kantaka bina kurawwafa ebe kalun e wahaka dakkawani agun men irada kurawiya misil silaga Imam Sufyan al-Thawri hama ehme Imam Malik rahimahumullah mi bebe kaluna begotun adi wahaka dakkan komekas ege ituru al-Walid ibn Muslim vidalu fawe Imam Awzaa'i rahimahullah ge zamanuga hadith ilmuga hunnevi emme bodu ilmereki Imam Awzaa'i rahimahullah awon kurin dennevi al-Awzaa' kiye tanuga dimishkuga sham karaga ufam ve wadagen hayapuluga kurikulu heda kurama fahum ekale fanu wadagen nevi Beirut Lubnanuge ema Beirut ga ekale fanu diri ulumuge baki ba kuriye gendevi labeta khunne hufenuge masala ga di kudeche dannawala fa kuriye dankama deken hufeneki kurin algon denne fadan hujjaten nu evs haliga emiheka hufenuga fennani komme farati kamuga vias misalaka biduwage ahul werin khurafatuga ahul werin tafatu wahakata nagul kurmun dani mihunge hituga ekan kurma shauku jessumattaka tafatu mifada wahakataku misalaka hufenuga timanne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam feniwadagate nota fenune nuwata timanne hufenuga a wakikahala miyeku miweni kame kuram bunedigen tima ekan kan kurima timanne ekan kan hasul wegen die mimanaga hunnane bay feffe liifa diwenge terega wara mashhur ko gengulebe efoten ay al-qahr al-a'da kiyach qur'anuga komme ayete ga diha qaf himene ayetan ekkuruma komme jalugoy mihe kan hufenuga bune devegen rasul sallallahu alaihi wasallam adage bune devegen e qaf ge ayete timanne go nagagen kiyewima timanne salame vejje ei algon men din kaman hadagen algon men eka koneka wasiye kuramun eka koneka ufulamun anna sunnek kaman hada kanka obete akhunne sunne wani nimifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gfanu ga haya puluga libiwada nugennevi sunnate makkamen algon men nadde miedu kina to libe Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anha Umar al-Faruq Uthman radiyallahu anha Ali radiyallahu anha mibe kaluna libeda nugennevi sunnate den algon menna miedu kina to libe ehem vejje kama vanama algon menna yahudinna nasara na kobato tafate algon men mibunani emihunaki emihunge diinuge tere kankam wadda unikon hadagin edina badalugen nisfawa bayk emmima Imam Awzaa'i rahimahullah ge arihum algon menna libe warabbodo filawalen ei ekele ge fanu widalwani Baqi ibn al-Walid widalwani e Baqi tiba nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabin nikamete bahen nubunash ebe kalunna deen kamuga nuvi deene dem bayegge terega deena kannuwane maneki deen veri kamuga sabun ebe kalunna libida nugenne vikame den ehem bayekan nuliben em eduwahuga deenek kamuga nuwa deene miedu deena kannuwan ehema ebe kalunna libida nugannawa deenen ei algon men nan onnane deenen nu ehme imam Malik rahimahullah vidalwani mi ummatuge fahukolu islahu oti mi ummatuge kurikolu maneki mi ummatuge salaf veri bekalu sahabi bekalu khasako e bekalu islahu wadagenne magunne maneki e bekalu uluvvi maguga algon men hifahattagen
ema eduwa huga dinakan nuwi ecche miedu algon mennaka dinakan nuwan ehmbima mahudige faanuge namuga miyagu faalu ikama dekive wahakaga wes emihum wahakadakkamun diyi mahudige faanu fonuwi mihunge tere nunikunnawa ekadege faanu kaameni kurawagin libodagen nevi darikani ke miharu nikume mihiri islami tarihuga hinga furi kantammi nikume ene bayati fam mijen ekam rasul sallallahu alaihi wasallam agormanna khabar kurawwa foni mahdi ekadege faanu nikume wada gannawane kama ei miharu duniye gunne bekalennu ei hama alum ufam ve wada gannawa ehennamas rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge darifas kolum wada gannawa ekalege faana namfulu gaya adi bappa fuluga namfulu ga eggwa bekale mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnata nasuru devwa bekale fa zamanuga adi alama ettake bawore buri faaluwa kommekas mahudi ge faanuge darikala ku faalu kamge dalilu kaman emihum bunamun dani etabbayakan hufenuga ekam fenu lobeta khunne algon menge islam deenaki kurin algon denne fadan bayakumi honna fenna hufenuga macha binawa echenu ehembima hufenuga mihika kame fenigin ege macha ma bodu hujjate gennam wegen mase kura kurumaki ei batiluge alamat ekade fanuge aluveri kama behe gotum asfawe al-walid ibn muslim vidalwani imam Awzaa'i rahimahullah ge aluveri kama behe gotum al-walid ibn muslim rahimahullah vidan timan kale fan deke wade nuganna me ebbis mihaku imam al-Awzaa'i rahimahullah wore bodan alukamuga muralive wadaginne bekala alukamuga muralive wadaginne bekala ku evarakan nudekeme buneve gotum imam Awzaa'i rahimahullah ekadege faanu miistakunge terega uluwa eruga misalaka darus devvaru hadis khulasa nangawa devvaru nuwata imam ve namaz kurawwa erugawas ekadege faanaki beera kirit kuravum fenum kuda bekade maneki hifahattawa mihunna ek enguna nudemwege ehemwima beeru fusha fenum madu ehme al-walid ibn muslim vidalwani ekalege faanaki kirit kurawwa manzaru mihunna fenum madu adi hinifulu wadwa manzarus mihunna fenum madu bekale amdum chaka chaka lafa nuwata adu beeruwa gotan hinifulu wadwa nuluwe mi lobe dakhunne ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge matir sunnate algon mange lobe nabiyya sallallahu alaihi wasallam ki hini waruna kurawwa bekale adi hinifulu wadwa bekale ehennamas ekalege faanu hini waruna kurawwa eruga ekale faanu hini tumbe wada gannawan hinifulu wadwa kama vanama adaka nula ekalege faanuge feera dappulu algon menge feera den algon menna inge feera dappulu faadu wanden ekalege faanu emme bodobbe hini waruna kurawwan nabiyya sallallahu alaihi wasallam imam Awzaa'i rahimahullah ki beeru fushum mihunga terega hinitumbe wadagin uluwa bekale maneki kirit kurawumuga wes hifahattawa hama egota hinifulu wedom gas ehennama wes ekane wadagen nevima kirit kurawum gina bekale kirit kurawum gina bekale ekane wadagen nevima ekane majlisga Allah subhanahu wa ta'ala ga dhikru kurumuga ekane faanuge musalla ga innawa iruga namaz kurawwa tanuga gekoluga ekale faana khas kurefave mihama ummatuge ilum merenge warabodu aadafule ilum meriyaku maduwane ebekalege musalla ebekalaku namaz kurawwa wakitane Allah kuttamve Qur'an kiyawa vidalwe ibtihalu mattaka khas kurefawa tane gekoluga nuhunna imam Awzaa'i rahimahullah ekalege faanu e maqamuga innawa kama vanya ki kurevunge gina bekale nikam ballawa emme riwayate ganun eta baamuru mihunge faratum eta riwayate gaswe riwayate annani ekale fanuge makabaluna behe gutum ekale fanu hoddo mattaka makabalun giya wede weda genne viruga ekale fanuge musalla ga netunima ekamana etano kariya weda genne viruga ekale fanuge musalla wani temifai
musallawani temife ane faharege baade avatteri anhenaku ekali fan deke waraboda ihtiram kuraba lobiwa avatteri anhenaku ge ziyare kurumge terega mifennani ekali fanuge musalla temifa wata etekkam feni wadage dannawani abikamalunna konfad anghenen heti darikalum kuda darifulu shehuge musallaga macha kudakam dan du kollani ehinduga ekale fanuge abikamalun dannawani e kambalege ay ei kudakam gossen nune ei shehu namadu kuravumuga sajida gonnawagen kirit kuravumuge sobun temifawani musalla namadu kurumattaka elifawa fotigandu evara ekale fanu kirit kuravum gina bekale bay bekalun riwa kurababa imam Awzaa'i rahimahullah ki kirit kuravum gina kamattaka ekale fanuge loluge fenum hingajje fada bekale mane ki loluge fenum davvegen die bekale ke kirit kuravum gina kamattaka tibe fun adwasawane yaqub alayhi salam ekale fanuge darikalun yusuf alayhi salama adi ekale fanuge bunyaaminuge hitamaga ekade fanu kirit kuramu sobun loluge fenun diya kama kirit qur'anuga yusuf suratuga algon menna fennan ebe ehmima kirit kuramu gina kamattaka ekade fanuge loluge fenun diya kama ei salaferi bekalunge tereng bay bekalun nameduga kan hingafawa gote kirit kuramu gina kamattaka ebe bekalunge loluge fenun gosfawa bekalu bunave gotun ekade fanuge basfulen ove e basfula ekade fanu mistakuna vore kuriga amal kuravum gendawa reganduge damuna maduga alun kurire denne fadan abu hanifa rahimahullah begod denne fadan reganduge damuna maduga gina wagutu kolan hunnawa bekale kamga imam Awzaa'i rahimahullah wadagenne ehmegen ekadege faanu vidalwa kaman asfave mihaku re alukamuga qiyamuga gina wagutu heda kurumaki ei emihu qiyamet duhum mahsharuge maidanuga ena kolan hunnan je hurumak luiwegen dane kameke mi algon manna sunnatakun sida kande eligen nasakun fennan oy kamennu ehnamas faharega vedana shehu qiyas kurwani kama riwayat taka ei amu gotega insanaya emihage kantaka gule e jinsegge badalu Allah Ta'ala devwane kama amukon asfa hunnani misalaka boda kama ekuga bimmatiga duniya matiga bodawe ule miha ene abegotun rasul sallallahu alaihi wasallam hadith kurwani qiyamet duhuga kiburu verive bodawe duniya matiga gulu miha genevene kuda kuda hinnege darrege misaluga kuda kuda hinnege gotuga miistokunge faadaruwe tistiswa haluga sobaki ena bimmatiga miiston kurimatiga bodawe ulunatiba Allah Ta'ala eduwum ena nikamet kurwa kuda kurwani egota emiheku e kula amalaka nota emihe kiba ehinga kamaka gule jaza Allah Ta'ala qiyamet dunge badevwa misalaka ehem basfulaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurwa fawe miheku duniyega arabo fi kama vanama qiyamet duhum emiheka suwarugege miru ra libum mahrum wane mifada basfultaka riya kurwa fa vidalwa basfule kamuga bumwes ekashi gembe nuwata ekalege fana ehemwes riwayatakum ekan engewadagen ehnamas algormenna hamyan asfa neti kamuga vedana kommekas muhim mukamaki hamagamos Allah Ta'ala kirit qur'anuga isra suratuga bayan kurwa fa fadan kirit qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala adi over ginatan tanugas bayan kurwa fa fadan damwaruge ugutuga ebamihunga arikashta dammatakum wakikoggen as Allah subhanahu wa ta'ala ge darubaruga hutti tibeti umaki ei waram matiweregemba jazaa ekama Allah Ta'ala kandalu wafa kame ehmima hamagamus jazaa ki ei matiweregemba kame hame gota ehen sunnategge wa kalgon dannawalana imam Awzaa'i rahimahullah ge arihum boda fenna ehen namas haqiqata ki ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihum furata sunnate feshigen annani e fawga ikale fanuge sahabin adi tabi egota nagul kurum annani algon menge salaf feri ilu meri naballawa ruga nadiru halate ganuniya
em bekalaku du kon nulaba mativeri ajur huri kamang aswa sunnaten ei fatis namadu kurabba gotan iru arafu maddanden e namadu kuri tanuga Allah taala ge dhikr kurevuma madu kurabba madu kurevu imam Awzaa'i rahimahullah be gotun aswa ekale fanaki e gotan dhikr kurevumuga daimo innawa bekale gotuga hame gotan enon ehem bekalum wes misaka imam ibn Taymiyyah rahimahullah fada bekaluna be gotum wes asfawe e bekalum fatis namada foga madu kurabba kamang iru aragen damaka dande mane iru aragen hisabaka dande Allah subhanahu wa taala ge dhikr kurevumuga kirti Qur'an kiyawa vidalu wadagennomu emma eiwes matwer sunnatek e sunnatuga annani mihe ko gota madu kuruma foga bonti en ha minbaran iru eruma fo ena derakotuge namade kofi kama wana ma emihe kan hajjaka umraege daruma madu umennati uni umennati libenakam ago menge teren baybe kalum shakwa qurban umran hajja bada nugenne tedemme ega adi tafatu matweri kame hunnan en namals darume ya thawabu gotum bala eruga algon menna wara fasiya kama akuga mi matweri kan liben ebe hama kudu kudu hivrak fatis namadu algon men jamaatu ko kurma fawga algon men namadu kuri tanuga iru ara bonti ha men wara iru arande nota iru arata diewara ka farar ka metu ande madukollu mafawga den dera kotuge namade kollima edoge enage duha namadu se fuduni e akuga kuri me denne fadan emi hekan hajjaka umraige darumaya thawabu uni umennati devana kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawafa ege iturum lobati akhunne algon men handana gennam bikamaki mi huriha rega mi dakkamunda wahakata go terega ebe kanuge kiban algon men nam mifenna aadiya khilafu kantahuge hagigata meduga kivegen to eha aadiya khilafu amal takin ebe kanu kiban mi fenna mundani reelu kon korbi kamuga wis qur'an kiyawa idalu kamuga wis enun kame korbi kamuga wis namadu korbi kamuga wis mulin tafatu aadiya khilafu sifatake ebe kanuge farak pulun aslu fenige midani kivegen hagigata lobete akhunne algon menna miyedo miwani duniyage mashghul wan jihulle bodu kamu ukhrawi hayatuge mati maruge mati warabboda handan netifu maru timaya komme wogutegges komme iregges komme hidukolegges baddal kuffane kama ihsas korwe alaku enage amal tabarat tafatuan ena hunnani kama tayyar wegen ehembima ena ekama kura masakke ituruan lubete akhunne algon men geteren evves miheka timage ajalu wati miweni hisabe ga kan engijje kama vanama emi haden duniyege ummidu kendi ekama kattakayna masakke fashan ehnamas algon menna miyedu miyoti ma boda yaqin kon ekan dimama nekan waguten nege ehmima komme irakus dimawe danek ekan daneken algon menge amalta sida kurave nama miyedus algon menna mi badalta anna mundan imam Awzaa'i rahimahullah nikameti halu kolega fortama duniyega uluban jevada gennevi tuppulu iruga detin aharuga bappa fu niyave yatim halu kolega wan jehuma aku ma kambalun balhattam gendevi adi edarikalun nataka ma kambalun ituru kaavenye kurevuma inkar kurabwa edarikalunna tarbiyata adi tawlim ngannawade gendevi ekale fanu duniyege islami ilum menige kare daturu kurabba ilum hodde mo fawkurin algon denne fadan fon ekale fanu haya puluga baki ba heda kurabi bayrutuga lubnanuga bunwe gotum imam al-Awzaa'i rahimahullah ki fasahatri balaghatri adi wa'udu dinumuga mistakunnan athar kurafada merumakum waga dakkawa bekale bunwe gotum ekale ke fanu ge majlisega wa'udu ge majlisega mihaku nudane emihaya atharu koggen nurovi babbe kanu vidalwa gotun emihege lolun nuronu kamabana ma hitun namawes roven ebaruge atharu huri balaghateri adi waudun furifawa basfurtake vidalwa bekale gotuga imam Awzaa'i rahimahullah wadagenne islami tariyoga mashhur bekanu ngebetibbe algon menge man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekamuge emme ise fara sahabi riwa qurbani rasulullah sallallahu alaihi wasallam timam bekaluna mukhatab kurabbi ekale fanuge arihuga tibbe bekalunna kirit kurabbende
ekadege faanuge wauda nasehevani furife timam men dennevi me Allah rasula e tibas furutakum hiwa gotum vejjiya kalege faanu den timam bekaluna wakiwe wada gannawani hame gota lobe dakhune Muhammad sallallahu alaihi wasallam abehe gotum ibn Abbas radiyallahu anhuma vidadwani Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukuru khutuba devwaruga ekadege faanuge wattari ka annahu munzir jaysh ekadege faanaki hangurama ge lashkare fahatun annakamge inzaru devwa bekalifade kine wani ekadege faanuge moonu fulu ravvegende nikkurin da ohorigende e vidaduwa echen hippulan ara wada gannawat he lobe dakhunne haqiqatuga ilum merige dakkawa wahakage atharu aduwaha mihunna qur'an emme bode sababu ei hitun hita e bas nikumegen annat faharuga ebahuge molukama getuma fasay hetterikan kudakamuga wies furatama kamaki hitun nikunna echen menu hitakan nuwanna ehvima kuringa won denne fadan mi magamuga mashhur bekalunga terega ibn Mas'ud radiyallahu anhu adi algon kurirega dennebi al-Hasan al-Basri rahimahullah ekalege faanu hame himme imam ibn qayyim ibn al-Jawzi rahimahullah begotum wes asfave ebe kalunaki balaga teri ade be kalunge majistawga mistakum fudevraka gina bari wada gannawa be kalun kamuga imam al-Awzaa'i rahimahullah begotum asfave lobeta khunne e zamana balaruga kiha warettoy ade ekadege faanu imam Awzaa'i rahimahullah ge wauduge majistaka mistakum evva kama lakkein ha mihu sateka has mihu mi algon menge terega fassatekin ha mihun bodu majisegga ekkurambege mase kuriyas nugeneve ehennamas e zamanuga ebe kalunge darustaka mistakun evve eha gina bay majisagu kuringa denne fadan ellakken ha be kalun bare wada gannawa ekadege faanuge majistawga ekadege faanuge waraweri kama behe gotun riwawegen asfa ve edduhaku ekadege faanuga ariha mi annani nasara mihaku ade kuringa wondu dannamun a wahake gule tankole mi ekadege faanaki dufuluge balaga etterikam itura liuvu mugawes balaga etteri bekale verin algon kuring abadus dannamun ain masake kuravve ilum meringe tereng arahuri funna bus bekalon kari kuravvan ei emi hunna mistunga support hodam vege abadus egotum imam al-Awzaa'i rahimahullah kuttan kurmatta kaves masay kurevigen dia ekade faanu duwas kolaka qazi kama hawalius wadagen nevi ehenna masekan du kuravwafa fahum ekade faanu khas wadagen nevi ungannawa devuma adi liuvumuga ekade faanaki liuvun teri bekale ekade faanu ge liuvun taki adia khilaf balaga teri liuvun take dai faharu rasras kalunna ekade faanu ge arihum mihum liuvwaden edi ade manaki rasras kalunna fonwa liunta liyadinuma egotum nasara ku asmi dannawani timanneya baala bakuge amira liyume liyadi balasha timan kame fuddam beenum wegenne eya kuga imam Awzaa'i rahimahullah mideni etchakan alafa maamu hadiya gotu eti demu midannawani timanneya mi liyun liyela desha imam Awzaa'i rahimahullah vidalwani mi konkame tiba beenumi liyankama vanama eti kolti man kale fan liuwa devwa husime ekamaku maamui fuli jeheni gendas nuniya timan kale fanu ga appuluga maamu fuli bandafa liyadinu men tiba jeheni dash liumuge agegge gotuga tiehen timan kale fanu ga appulun eliun kolen no hodene agudigen komme ke sena benum wani liya ehmima maamu fuli atdafa dannawani liyadesh komme ke ekade fanu liuwa fa eliume fonwagen ena edunu kanta hasul wegen dia ei ha mashhur kame lobe dakhun nehem bima agon men engen dani miyeka kame koddinumuga Allah subhanahu wa ta'ala hadratun ajuran ede kama vanama efada kankamuga agon men barabboda rakkatere wamwane duniyege edumen agon men hita wadegen ekamakum khurawi hayatuga libemba ajur agon menna faharuga nulibi hingadan ehmima
Allah hattaka koddeng algon men gastu kura kankamuga ehem faratakun algon men ege kudaves badaka nedumaki ei algon menge salaf weringe mai sife adi algon wahakol mehar nimmadam vejje kanne wogutumi nimeni ekale fana behe gotum as fave mi asu ahlus sunna wal jamaatu ge aqida warabbada saaf kodde kame adi ekale fana hunnevi mi manhajuge matiga kan algon menna war saaf kon engigenda hadisa ekale fana widal woni lobeta hunne algon menge mi darusta aduhamu adosamu gendawa bekalunna engilawwane algon menge islami ummatuga kuri koluga baykala hama boditi kankan hinga fa hurikan hitum filwan uleve waruge tarikhum fahnu uleve waruge veni kankan eketereka hinga fure bay kankan ei algon menge matiwer sahabi bekalunna behegotum wes fatura fure bay wahakataka adi e bekalunge namfuluga hedifawa doguta ehembima ege ekkamen ei uthmanu ge fana adi ali ge fana muawiyah ge fana mi eki farayataka demeduga ufedifawa nutana waskan adi mistakun e ufula ariyar macca damamum gendiye goy egotum imam al-Awzaa'i rahimahullah widalwani mihaku ali ge fano deke lobive adi enage hituga usmanu ge fano ge hita usmanu ge fana lobi jama vejjikam vanama ei mu'mineke mamleki maneki mu'mineke hituga e demi defaratu ge lobi jamawani sababaki labata khunne rafida annaki ali ge fana meduga haddu fana lagos uthmanu ge fana adi salgun menge bodati sahabi bekalun kafir kurum dabe algun menge deenu ge daira beru fawabay hame gotan nasibin naki uthmanu ge fana adiya khilafa lobi kon ali ge fana kafir kurum dabe khawarijun naki mi debe kanum mes kafir kurabe sunni naki ahlus sunna wal jamaatu aqida ga ahul werin naki e debe kanum deke lobewa adi debe kanum naki algon menge namuna takkamuga deke e debe kanum ge namfulu ganave hinduga e debe kanum nan Allah subhanahu wa taala ruhi wadi genno mange di dua kuramun genda debe kanum ehmema sunni na enum firqa takahunna tafata ki mihiri algon menge nimmumaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge basfuluge maccan ekale fanuge komme sahabi be kalaki e duniya nu deke fada adul veri insaf veri mati veri be kalake Allah subhanahu wa taala kirit qur'anuga ebe kaunna wani radiyallahu anhum wa radu an ilahu ebe ka ruhi wadigin adi ebe ko ilahu meduga ruhigen wa be kalunge laqab debwa fe laqab matiga ebe kalunna keves insanu kamga wati kukkure fawane ekam wani ebe kalunge ver rabba demeduge ekamako ebe kalunna ki duniya dun emme adul veri emme tedu veri emme ikhlas ri emme ma be kalunne ekale gfan imam al-Awzaa'i rahimahullah awhare wada gennevi hijuran sateka fansas havwana aharuga hitama veri gotaka kurin algondo imam abu hanifa rahimahullah be goton dennevi gotakannu enes ifada maqame bes ekale gfan hushayrunu ei abbasi dawlatuge furatama khalifa as-saffah enage darbaran hazir kurevi ekale gfan hama kiriya gatul nukurevuni enes allah wa rahmatun ekale gfan salame wadagen nabi efo ekale fanuge alas kamfulega ambikambalum ekale fana farwa devu mataka hammamaka andafawa anguru alifa veddi ekale fanuge hashikolo hunu kuru mataka ezamanuga hammamaki miharu ezamanuga mihunne fahana kura tana eku femwaratan hunna gotan hunna tantanennu femwaratan tanaki waki tantan fahana kurani adi ehen tantana ehmima femwaruwa tanaka vedewadagen ekale fanu nane fulu fillum mi hunu fem beenu kurabbagen hunu kurabbagen nane fulu fillum ulumuge terega fahana balahatta miha beerum fahana taludafa handan netigen devunu devuma guligen ekale fanu etenuge terega e duntoge terega onnawa avahar wadagen nevi hulunu yuruga ekale fanu sajidiya onnevi gota onnevi kama riwawegen aswani duwa ki Allah subhanahu wa taala e mativeri man ilum beriyaya
mi ummatuge faradun heo darma min war kurevun e du kurwa fawa mativeri ilmattaka e waraveri kama taqwa veri kamattaka adi algol minni e ilmu manfa libiganna ebe kanunge siratun ibra libiganna adi ebe kanuna iktidawa bay kam galebun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.